kenda. Riu betro ekuma ciringi 159 nayo dithuru egucoka kuma ciringi 140 hari o lita. Thogora mweru wa maguta ma tawa ni ciringi 127 hari o lita. Ruhonge ruria ruthurimaga thogora wa maguta rugite ati kwambatira gwa thogora uyu gucungiririo ni kwambatira kwa mathogora nja ya bururi, ona gutuika thirikari ni iraniire guthii na mbere na kuhagika mitaratara ya kugoithia thogora wa maguta. Kogana ko President Uhuru Kenyatta ni arugoritie mwaka wa thibitari iri tanyitwo gwakwo ya murimu wa meciria mwana wa Ngong'u thiini wa kaunti ya Kajiado. Umagaritio ni Minister wa Ugima wa Mwiri Mutahi Kagwe na Governor wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku. President Kenyatta ahinyiririe a Kenya kuhembaniria na kuheana ciada ciao kuri aria magumeirwo ni mirimu ya meciria niguo onao metikire kumera na marigito. Wajiko wa Kimani ni anatariria. President Uhuru Kenyatta ekinyetie kuruguria mwaka uria wambiriirie guthugundwo miaka 3 mihituku wa thibitari wa mirimu ya meciria mwena wa Ngong'u kaunti-ini ya Kajiado. We realize that the existing situation, ati mtu akipelekwa Mathare ulikuwa unamtoroka, unamuogopa, ni ndugu yako, ni dada yako, lakini wewe unaona huyu mtu hutaki kukaribia, tusipojua ya kwamba ni ugonjwa, na ugonjwa ambaye hutibiwi huwezi pona. Thiini wa kaunti 47 no thibitari 15 iraheana motungata ma ugima wa meciria uria una thibitari nation no motungata ma motaro tumaheanagwo. Gukiri uguo, President eraniire wona thibitari uyu wa Ngong'u warika ugukorwo ukiheana motungata ma gikiro kia iguru makiheanwo ni ataramu wa kuma guku na nja wa bururi. This facility will collaborate with universities and other research institutions across the world to conduct research on mental health conditions aimed at improving evidence-based care and to improve the necessary policy shift in mental health care. Thegia wa mwako, thibitari ucio ni urikoragwo na kundu kuhoreru kwina miti wa kurikiria meciria na murwaru no acererwo ni family na arata. Lakini hakuna ugonjwa ukipatikana on time ambayo hauwezi kutibiwa. Na ndipo tukasema inastahili kama nchi tujenge hospitali na pahali ambapo ni pazuri, pahali ambapo watu wanaweza kuja wapate matibabu ya kisasa katika environment ambayo inastahili. President athigatite ya Kenya gutiga guthekanirira riria maigwa mundu ena thina wa meciria, akiuga kiu nikio gitumi kinene gia gutuma andu kuhitha mathina mao na mwe gukinya ni mekwiruta mioyo. If you have a serious mental problem, where do you find the expertise for it? And it dawned on us that a very serious problem that affects almost every family did not have a very serious institution to tackle. Our Mathare Hospital has been with us for the last 50 years and requires serious improvement. And so hakuna mtu ambaye hajasoma, hajasikia, mtu ambaye ameenda amejiua kwa sababu amejaribu kutafuta mtu ya kuongea na yeye, mtu ambaye ameingia mambo ya dawa za kulevya, mwingine ameenda amechukua bunduki amepiga mwenzake hata kama ni askari. Na ndio nasema hii ugonjwa haijui mtu mkubwa na mdogo, haijui askari, haijui nani. Hedeno neranire gwakwo gwa thibitari wa level 4 uria ukunyitana na thibitari ucio ugitanyo kuguna aikari ya kaunti ya Kajiado. Wizara ya Afya ijenge hospitali ya kisasa level 4 ambayo wananchi ambao wanaishi hapa Kajiado wanaweza kuja kutibiwa. There is still a need for nurses in Kajiado, si ni kweli? So pia wakati wanajenga hiyo hospitali, kando naye wajenge KMTC hapa, ndio watoto wa hapa pia. And so we are happy as Kajiado that once more we are giving our nation a facility for the mental wellness.
Mwaka-ini wa 2019 hindi ya mambura ma madaraka kaunti-ini ya Narok nirio president onanirie gwika kambeni ya kuhinyiriria Kenya aria mari na mathina ma meciria kumira kumatha kihonia, na hindi iyo akiumba kamiti ya gwatha thirikari uria ingika niguo kuhitana na thina uyu, na hau niho kiumo gia thibitari wa Ngong'u wa meciria kiambiriirie. Ngiribotera Inoro TV, Jetago Wanjiku wa Kimani. Kungina ku arangeri eri a utuko marahonia nguraro itiganite thutha wa kuhuhiririo dawa itaramenyeka ni andu matoikaine aria macokire gwithana na indo cia muigana wa ciringi milioni 1 cia kuhura nyimbo kanitha-ini wa ACK Cathedral tauni-ini ya Keno kuria kaunti-ini ya Murang'a. Giko giki gitafanitio riri uici wongererekete makanitha-ini ona gutuika maabitha a borithi nimeranĩire kuhitana na ekwirwo citoria Victor Kinothia aratariria. Kanitha-ini wa ACK Cathedral tauni-ini ya Keno nikuo Kristiano atungatiri na maabitha a borithi marokete makigeria gwicurania ni aya magire nyumba ya Ngai gitio na njira ya gutabania uici. Mbere ya kuya ekina aya mambite gutharikira arangeri eri umwe akirumio bara kiundutho na gutigwo na nguraro njuru guku muruna we akihuhirwo dawa itaramenyekana kwirigwo. Na tukugatha Ngai ni tondu gutire muoyo no mwe urite ona akorwo indo ni cirwo tukucokeria Ngai ngatho because no life was lost. Kuringana na muthikafu munene wa kanitha wa ACK Murang'a ya muhuro Julius Karano, ni kanitha nyingi cikoretwo ikeiyo undu uria kumithitie na njira nene. Na nitaka katero gathondeketwo karathie kandu ona tugwiciria andu aria matwiragia ni magirire ona kuingirira kwera kumenya ona gutwiria indo iria ciendagio cia muthemba uyu makarora kana ni indo njeru kana ni indo nguru na makarora kana mundu uria wendeirio ni ano ngathiririe thirikari ithie kirora o kundu na mundu agetio marwa ma kuria arutire indo icio na marisiti ma kuria agurire. Inanda, imero na macini ingi cia migambo cia muigana wa ciringi milioni 1 nicio ciyetwo. The security police are still going on magithiururuka nigetha mone kana ni me kunyita andu acio maire indo icio na kiria hihi kiurite. Maabitha borithi ni mambikite uthuthuria riri umwe wa arangeri arathie na mbere na kwamukira urigiti thibitari-ini imwe ya Keno. Tioru thibitari-ini imwe ya Keno. Tioru edikari ya stable daktari ni atwashuire ya okay no ni turamenya ati ni megukihona na ni eguthie kuhurwo bice wengi. Ngiribotera Inoro TV kuma tauni ya Keno kaunti ya Murang'a. Ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Kuma kau kaunti-ini ya Murang'a tukumenyithia uria uteti uratambaruka ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance yugite ingigathurwo ni kanina gitangiko na ngero iria andu aria mariganĩtie na nyanjara matungagio ni nyamu cia githaka makibana kura matongoretio ni murirukia wa tigitio Raila Odinga mwena wa Ikamba-ini. Atongoria manyitiriire ati mangika kana ni magakinyanĩria kiranĩro giki na njira ya gutigirira ati nyamu ciena maĩ ma kuigana niguo itige kunaga igithie gwetha maĩ. Wairwa Nyambura ni aratariria. Batuni ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance Party yambikite kambi kaunti-ini ya Makueni kuria Raila Odinga na Kalonzo Musyoka mohoritie aikari a kaunti cia Ikamba-ini rita ria gatatu kirumaniririo magatirĩrĩra thabari ya Raila Odinga yathingira Wairegi na kura ciao. Yale ambayo tunaanza sasa ni tofauti sana na yale ambayo yamefanyika kule mbele. Tunaleta mabadiliko ambayo itasaidia watu wetu wote na tutasaidia hata wanyonge. Mimi kama nitakuwa waziri mkuu wako na ndada ambaye ni Martha Karua akiwa deputy wako, mimi nitaimiza hiyo serikali ya baba ihakikishe dual carriageway kutoka Nairobi mpaka Mombasa
watu wetu wamekufa. Kaunti-inĩ ya Makueni nĩ kwa andũ ana merĩ gakũragwo nĩ maabitha GSU makĩrũrũngana nĩ ũndũ wa kwagagio nĩ nyamũ cia gĩthaka, na ũtongoria wa ngwatanĩro ĩno wĩranĩire atĩ ũngĩgathurwo ũkagathĩka mĩtaratara ya gũtigĩrĩra atĩ gĩtangĩko kĩrĩa mũingĩ ũtũngagio nĩ tharĩkĩra cia nyamũ ici nĩ gĩakinya mũthia. Watu wamekuwa wakilia sana ati wanyama wanaua watu na hakuna compensation, sivyo? Hiyo vile vile tutamaliza. Wakati tunaongea hivi, kila mtu mwenye alikuwa kwa serikali ya Mwai Kibaki yuko na Raila Odinga. Kama mna mheshimiwa Mwai Kibaki na sera zake, the implementers, his Spana boys and girls are here. Tutoke sisi wote. Baba tumempigia kura 2013, 2017, 2022, tutampatia kura zote, si ndio? Rĩrĩ gũkoretwo na mĩario ya atĩ ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩ theremetie mĩrimĩrũmu gĩtarũ-inĩ gĩkĩ na gĩcunjĩ gĩtangĩhũthĩrĩrio kĩa aikia kura gĩgatukanĩrwo nĩ ũndũ wa Kalonzo Musyoka kwaga matua marũmu. Ũtongoria wa ngwatanĩro ĩno ugĩte atĩ barabara nĩ ndeme ya gũthura Odinga na batuni yake gĩthurano-inĩ gĩkĩ. Huyu Ruto akiongea akisema ati kura zangu sinaweza kuibiwa, nana anatetemeka, hata mdomo yake inatetemeka kidogo. Nikasema huyu ni yule alikuwa anatukana watu, sasa pilipili yake imemufikia. Alikuwa anatembea Ukambani na anaona kama yeye ndio kingi na mfalme wa Ukambani. Ni hivyo au si hivyo? Na sisi kama jamii ya Wakamba tunakuunga mkono ndio uingie State House. Ukiona Kalonzo akiwa hapa, Ngilu akiwa hapa, Kibwana akiwa hapa, story ya Ukambani kwi. Nyinyi wenyewe mjiangalilie inchi, muangalie Pwani, muangalie Ukambani, Nairobi, Magharibi, Nyanza, Masaini, hata mkija mkoa wa Kati, muone Martha Karua hapo, Rais Uhuru hapo, na mimi hapo. Hizo kura zinaenda kwa baba. Ngwatanĩro ĩno nyitirire atĩ mathabu mothe maronania ĩna mĩeke mĩrũmu ya gũkainũkia ũhotani, no ĩroiga atĩ nĩ ũndũ ũgakinyanĩra na ũhũthũ aikia a kura itugi-inĩ cia atongoria arĩa mamĩũmbĩte moimĩra kwa ũingĩ. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Ucio nĩ mwaho wa Azimio la Umoja wa Kenya Alliance. Monoyo Ginaguo, munini wa President William Ruto, augĩte angĩkoya ũtongoria wa bũrũri, thirikari yake nĩ ĩgathondeka watho wa kũgitĩra biacara cia onjoria anini na makĩria arĩa marĩ thũgũrĩ-inĩ ya mĩtumba. Ruto auma kambĩ-inĩ matũra-inĩ ma Imara Daima o ũndũ ũmwe na Mũkuru, na mbere ĩyo nĩ ekũgĩte na gĩikaro na endia a mĩtumba mwena wa Karen. Karo Kĩnyugo Mwaũra nĩ aratarĩria. Thutha wake kũgĩa na gĩikaro na arũgamĩrĩri a endia mĩtumba mwena wa Karen, munini wa President William Ruto acokire gũtwara kambĩ-inĩ matũra-inĩ ma Mũkuru kwa Ruben na Imara Daima. Ruto augĩte Kenya Kwanza ĩngĩkoya ũtongoria wa bũrũri, thirikari yake nĩ ĩkagathĩka mawatho na mĩtaratara ya kũgitĩra onjoria anini na makĩria arĩa marĩ thũgũrĩ-inĩ ya mĩtumba. Nyinyi wafanyabiashara wa chini, wafanyabiashara mama mboga, boda boda, mtu ya mtumba na wale wengine, shida yenu kubwa ni mahali ya kufanya biashara. Shida ya pili ni sheria ya kulinda biashara yenu. Shida ya tatu ni pesa ya kuinua biashara yenu. Onjoria nini no merĩirwo kĩgĩna kĩrĩa gĩgateithĩrĩria kwandandũra biashara ciao. Ndio tumesema serikali hii kwa mapenzi ya Mungu tutaweka bilioni 50 kusaidia biashara ya mwananchi mdogo. Ruto auma hamwe na atongoria angĩ arĩa manyitĩte mbaru mwaho wa Kenya Kwanza gũkũ makĩririkania a Kenya gũkeyumĩria na njĩra nene mũthenya wa gĩthurano kĩnene. Ngĩribotera Inoro TV, ngetwo Karo Kĩnyugo Mwaũra. Nayo komishoni ya ithurano na mĩhaka IEBC nĩ ĩtabanĩtie mũhano wa mũtaratara wa ũikia wa kura
uria urarumirwo hindi ya githurano kinene guteithia muingi kurika meharari-ini ma ithurano. Mutatara-ini uyu IBC ni ithiite na mbere na gukinyeria muingi githomo giki na njira itiganite makambuni-ini ona nginya honge-ini itiganite. Kambuni ya Royal Media Services ari gatagata-ini ga kuria monanio ma muhano uyu matafaneirio. Julius Karaithi wa Munene no rumanai na riboti ino na ino ni riboti iria atuhareiri. Gwetano na ithano githurano kihanike na komishoni ya ithurano na mihaka iri hinyini ya guthomithia muingi ciigi mutaratara wa githurano. Kugikinyaniria akiyandikithia na passport dia expired no riwe passport ni expired ndakanetigire guthie tondu passport ni expired agakua passport yake na thie station ne yandikithie na athie na ni akaheo maratathi na hote kuhura kura. Kambuni-ini ya Royal Media Services maabitha kurugamirira ithurano monaniti kinya gwa ikinya ria uria muikia wa kura akahuthira mweke wa gushuka muti wake. Hapa tuko na sample ya ballot paper, kwa hivyo ni vizuri wapiga kura wa mark ndani hapa. Hapa kuna nafasi imeandikwa vizuri alama ya kura. Ingiza alama yako hapo. Kwa mfano hapa tumepewa alama nzuri. Hata hii hapa alama ya makasi imekubalika, lakini uitie ndani ya hilo sanduku. Unaona hii dot imemakiwa vizuri ndani ya hiyo nafasi ya kumark. Hiyo imekubalika na itahesabiwa. Komishoni ino yugete gutire maundu maingi magarurukite no mutaratara wa kungetia mareto ma aikia a kura register-ini ukahuthira mitambo mugaru na hau kabere ria register ya aikia a kura ikoragwo icabithitio. The transmission of the results will be done from all the polling stations, and those that transmission will be done directly to the national server. Koguo hena bata muhuri kura aheo maratathi akahakikisha okorwo ni ria white aikia he president, okorwo ni ria green aikia he member of National Assembly, agikorwo ni ria blue aikia he governor. O iratathi na rangi wario na otoria murona haha o ithanduku rina rangi wario. Unapokuja katika polling station au ruhusiwi kuzungumza, unaruhusiwa tu kupiga laini. Ukifika pale ndani utaelekezwa vile ya kufanya uweze kupiga kura yako. Alafu kutoka hapo utaratibu uende nyumbani. IBC rauga ateti mari na gibarua gia gutuma muingi umenyere maruri mao kuri tene niguo kweheria kihingisha kiria kingiumira hindi ya gushuka miti. Tuhingaga gucenjia kura na kwiyandikithia kura thikũ 60 tukuhiriirie githurano. Koguo thikũ 60 yahingire mweri 4 na tukihinga uhoro ucio. Riu koguo thaa ici uguo turaria ndungiyandikithia kuhura kura mweri 9 na ndungicenjia station yaku ya kuhura kura. No, we have the email unless you want us to go. Maya makihanika kamitire rubanagia na mashira maithurano wa kerega kiumia giki ni amukirite muhuraniri wa giturwa kia governor county ya Machakos wa Vinyandeti na ore wari governor wa Nairobi Mike Sonko guthikiriria mashira maria mathitangirwo gwituika tiagiriru gukorwo ndebe-ini. Tumesema hata mambo ya consolidated ya Wiper na Mheshimiwa Governor Sonko, so that the people of Mombasa are not disenfranchised. Kudhulumu haki za wananchi wa Mombasa is unacceptable. Thutha wa mutaratara wa muthenya mugima wa gushuka miti riu ni hindi maumirira ma githurano maratarwo. Indi riu weterera Karaithi wa Munene ahanire maumirira maya ndehota amu uyu no muhano wa guteithiriria thini wa mutaratara uyu wa gushuka miti. Indi riboti ya muthia kana maumirira ma muthia mabatie gwikirwo kirore ni IEBC. Ngiribotera Inoro TV. Jitagwo Julius Karaithi wa Munene. Ucio no muhano kana githomo kiuria githurano kiu gia tafanio mweri wa kanana. Tukoba goituikirie ukinya hau tukinyite ici no imwe cia riboti iria turacokereria nacio. Na tugicokereria arutwo kothi cia urigitani kwamukira mashini cia kumateithĩrĩria gũkũrana kansa ya njĩra ya ũciari ĩtakũrĩte. Dhahabuland Limited ni marenda wigwatire gicunjĩ kia Dhahabu Plains Matu Phase 2 na thogora wa 380 hari orari ha deposit ya 50 na yo balance ukarekia na mieri 10. Urathimo namba 0707 177 177.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Aya, imotora muthia out hii ciana cia ukamuria migunda kigayo mwariku. Aya, warauga atia? Niki? Urauga atia? Ukende muonie kuria migunda etigarire kundu kwina raithi. Kilomita 2 kuma haria Kangundoro ndi gukaha mugunda-ini. Ni goko gugitagwa Dagmar Guruni Green Gardens. Aya, niki? Ndume hau na thitima. Ukaide muonie. Ya, igora.